Señores, o prometido é deuda. E vai o chisto de Cristasol. Resulta que estaba un día na taberna de Manolo do Elogio. Estaba traballando rico, estaba facendo as prácticas. E Manolo do Elogio dixolle que había un palé de Cristasol no almacén que había que sacar para fora, que había que vendelo. E Rico dixo, pois eu non sei vendelo, se non me pide a xente, eu non sei vendelo. Entonces Manolo do Elogio dixolle, tranquilo, Rico, xa me encargo, eu vouche enseñar como se fan estas cousas. Nese momento entra un cliente, pide un bote de pintura, Manolo do Elogio vendelle o bote de pintura e lle pon a botella de Cristasol ao lado. E lle di o cliente, señor, eu non quero que estás só quero un bote de pintura. E lle di Manolo do Elogio, vas pintar a casa? Sí, di o outro, pois di Manolo do Elogio, por moito cuidado que teñas, sempre che vai saltar un pouco e pintar os cristales. Co Cristasol ti collelo limpo e queda che de como novo. Entón o cliente, todo convencido, leva o bote de pintura e a botella de Cristasol. Chega un segundo cliente e pide un pouco de barniz para a madeira e tamén lle pide cinta de empapelar. Entón Manolo do Elogio vendelle todo isto, pero lle pon a botella de Cristasol ao lado. E o tipo di, non señor, eu só quero cinta de papel e máis o barniz, eu non quero Cristasol. E lle di el, que vas pintar? Non vas pintar os marcos das ventanas? Sí, di o outro. Pois por moito cuidado que teñas, sempre che vai ir un pouco os cristales. Coa botella de Cristasol limpa se queda fantástico, impoluto. Entón o home todo convencido colle as cousas, paga e marcha. E Rico di todo valiente, señor, deixeme a min que ora xa sei como se teñen que facer as cousas. E aí por aí entra a tonta de Ana Lanas. E Ana Lanas ven comprar un paquete de compresas na casa de Manolo do Elogio e de todo, así que hai que joderse non cuestionar o chiste. Entón a tipa pide un paquete de compresas, vai Rico e metelle o paquete de compresas un bote de Cristasol ao lado. E di Ana Lanas, non Rico, mira, eu só quero as compresas e o Cristasol non o quero para nada. E lle di Rico, vas pasar unha semana sin foder, non vas ter tempo de limpar as ventanas. Xa está. Tanta tontería para isto? Home de tomar polo cu.